muri rusange. Inkuru dukesha Igihe rero, aya ni amakuru y'igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry, wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi ku itariki 9 Ukwakira 2024. Dr Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB, yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru kandi ahari avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church ari we watanze ikirego arega umuyobozi waryo ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera indwara yaramaranye igihe kirekire igakira. Umuvugizi wa RIB yirinze kugira icyo avuga ku bijyanye n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Yagize ati iperereza rirakomeje ngo hamenyekane uburyo bakoze icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni ndetse n'uko ayo mafoto yabonetse. Umuntu wese ukurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3 n'izahabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarengeje nanone miliyoni 5. Iki gihano giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko itarenze 3 n'izahabu 100,000 ariko itarenze 300,000. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yagarutse ku busabe yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu gukora ibyaha. Ati buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu ku buryo bw'umwihariko abavuga butumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose bigahisha umurimo bakora ari wo murimo dukunda kwita uw'Imana. Nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Hari amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zerafati Holy Church, n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr, aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? Nibyo, tariki 9 Ukwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba wa Zerafati Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr, ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bati? Umwe mu bantu basengeraga muri Zerafati Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye miliyoni 10 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa iby'ibanze iperereza rimaze kugaragaza nuko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jeanne akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Hanyuma rero Mukansengiyumva Jeanne nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bishop Harerimana Jean Bosco akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibi hano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr? Ibihano nuko ibyaha bakurikiranyweho nk'iki cyambere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya
ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3 ndetse hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya $1,000,000 na $5,000,000 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'100,000 n'300,000. Hanyuma uwatwumva aka kanya ashingiye kuri izi kesi zombi tuvuganyeho ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo ribe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri ariko muri rusange n'ubuhe butumwa kuri izi kesi zombi kugira ngo tunasoze? Muri rusange birasaba abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yarashyizweho. Ku buryo bw'umwihariko rero ku bavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora icyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Ntibabe intangarugero, barasabwa kuba intangarugero mu byo bakora byose, kuko iyo witwa umuvugabutumwa hari ukuntu uba ugomba kugaragara. Ariko muri rusange nta muntu n'umwe ukwiriye gukora icyaha kandi uwagikora wese amategeko yamuhana. Kasi uyobora Lycée de Rusumo mu karere ka Kirehe akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri. Aya makuru ni ukuri? Aya makuru ni ukuri, nibyo yafunzwe tariki 9 Ukwakira uyu mwaka. Ni Padiri Katabogama Focus, akaba ari n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo iherereye mu karere ka Kirehe. Akaba akurikiranweho icyaha akekwaho kuba yarasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri iryo shuri, muri icyo kigo. Ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru, iperereza rikaba rikomeje, dosiye ye nayo ikaba iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. uwo mupadiri akaba n'umuyobozi wa Lycée de Rusumo, iki cyaha yaba yaragikoze ate? Iki cyaha yagikoze uko icyaha cyo gusambanya umwana gikorwa, ariko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yagikoreye ku ishuri muri ofisi ye, aho yahamagaye uwo mwana arangije aramusambanya. Ibihano biteganya iki ku cyaha nk'iki ngiki, cyane ku muntu w'umuyobozi nk'uriya unamufite mu nshingano w'umurezi? Ibihano, icyo riteganya ibihano kuri iki cyaha, aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 59/2023 ryo kuwa 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 rihindura itegeko nimero 60/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urumva ko hano ibihano biba biremereye ku cyaha nk'iki ngiki. Hanyuma ni ubuhe butumwa mwatanga ku badukurikiye? Ubutumwa twatanga irasaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera bubaha abo barera, kuko iyo uri umurezi burya uba uri n'umurinzi w'urera.
ntabwo bishimishije ndetse biranagayitse cyane kuba umuntu w'umurezi ashobora gukekwaho icyaha nk'iki ngiki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi bibibutsa abantu ko itazabyihanganira, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana. Ikindi twakwibutsa abatwumva ni uko iki cyaha cyo gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byagaragarira cyakurikirana. Ngira ngo byumvikane, ni ubutumwa buba bugomba kubera n'isomo abandi bantu, kuko gusambanya umwana ni icyaha kidasaza. Igihe cyose ibimenyetso byabonekeranye cyakurikiranwa, tukaba dusaba abantu kuzibukira, kuko ntabwo bizihanganirwa kuwo ari we wese. Umutima wanjye uragukeneye mwami,